Torre de Mahita. Di surga di surga hasonangani inganan na dumenggani. Di surga konangani inanamandenggani. Tusinay laho muliaw asarap dohot Jesus aw. Dohot Yesus. Bay matamiang nang. Sialanong sikop acara kita pada saat pagi hari ini Rap Mahita Mandok Tangiang Alea Menami. Alea Menami na di Banua Ginjang, Sai Pinur Badia Maguarmu, Sai Roma Harajaunmu, Sai Malomon Roham di Banua Tongonsong na Banua Ginjang, Lehon Matuhami Sadarion Honguluan Siapari, Se sama dosa nami songom panisanami, di dosa di dongan namar dosa Tuhami. Unang hami to gihon to pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Asi ni rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran iton di porbadia ima, mandongani hita saluhutna. Amen. Amin horasma. Jadi dihita hasuhutun. Ate. Buat abang. Jadi dihita hasuhutun asata buat tuan di godang ya. Iya. Iya, nanti kita berfoto, kita kasih kesempatan ya. Sekalian nanti sarapan. Iya. Iya. Jadi agak mundur dulu kursi ini, mundur. Saya binang saya buat tuan di godang johami mamerek pertikian anope anon jalak kamu mah jalak kamu. Itu. Jadi kakak bisa nanti didorong bantu dorong gini nggak apa-apa bisa nggak usah bisa oke. Jadi inong tua tetap hudul lison holak koro na hudul sudia kapa para mamaror torate iya nanti ada foto nanti kita khususkan ya. Sudema mangarare di sopa paranda tuh dohita na marang-marang ya suhutun. Aka boru pahopu ate. Ngabe? Iya, dipercepatlah. Kita mau buat tuan di godang dulu kita, dipercepatlah. Iya, foto. Dilihat ke tukang fotonya, dilihat.
Oke. Jadi saya atur mak. Induk tua tetap duduk di sini ya. Hudul mau. Jadi anak siakangan si nomor 2, si nomor 3, si nomor 4 dohok baru rame. Sama cucu semua ya. Mau manortor kita. Paudul mai dok tua isi, paudul mai isi. Agak mundur kok. Jadi di sebelah kiri nyonya, di sebelah kiri kita nyonya kita ya. Jadi nanti dengarkan dulu hitungan manjalo godang lihat kita nanti kita mutar 3 kali ya. Iya. Jadi anak pertama di sini, anak kedua, ketiga, sama keempat, sama boru kami, sama hela kami, sama pahopu semua. Dohoti tanam marang kita para deputar aja tuh kamanurung. Ya hadap ke sini. Dihadang semua ulusnya. Mulai dok tua hudul mau teta dok tua. Ido. Alayan non na mga liat agak mudur johon non nate. Asabun na mga liat kapaparamon. Siakangan si nomor 2, si nomor 3, si nomor 4. Boru. Iya. Kalau urutan dari bicara marga manurung dulu, mau nomor 1 itu boru itu hitungannya anak dulu ya, ya boru ya. Oke. Pahopu mana? Pahopu semua. Semua cucu. Tadongani mak, bapak tua, do para deputa, opo data secara khusus, do para deputa tua manurung. Jadi wah, sudah siap, udah ngarade hita? Wah, udah semua. Mau lihat mak. Amat taraja ina tasori pada situan natorop loloan na pinarsawangapan ulau saur matua di pertuaun ni among ngami opu kintan doli. Takas may di parnako ni matani arion. Nalaw mabuhay ulaw sa rumatuan niya mong ngamion. Nung atipak sa luhut na hami na marhamarang gitar lumobi di puno paridamang law sa rumatuan. Nalaw mamuhay ulaw ta na mabuhat tuan di godak. Ato paluaswamu majo kami amang raja dohot tamu naksori pada siap bodan kasuhuton asaboy uli dengan hulahu kami. Atong diamu pada nami. Gabi jalah horas pada suk nami. Sesongon na hutangihon. Saringar yogung munai boha jolo dede ngomujo baru piu pasaha pinggap panukunanon. Horas. Istatang yang may tamang. Jadi ngomong arade hamu. Mau lihat ya mak, songoni mak pada nami batara guru batara pada botan. Gabi jalah horas. Adorak so hudu tuhami ulautah. Takasma hamudo perhitian ya katangi yang di ulau sorum batuan tidak mangod di ulau tasadarion. Asa perhiti suara ni ugung muda dot akau ninguning amuama. Takasma jo pasahaton nami pinggap panukunan dot tohamuna atong porhak mahita pasahaton. Gabi jalah horas roba damang. Bulat nama. Terus murat tadi. Oleh atema dihamu selalu na budan yuston nami takas hatay natuto na madok puta martu kota salagudi ada na pilukan yung puta na barjulo ti buma ito kita pinopar na nopudi dihamu budan yuston nami takas ison di pasatamu ima pinggan sakti pinggan na ho dudulan na rapdo na sisina paridia to mata na bartu di bata anggiap ma ho makan na uli ho makan na dihamu selalu na budan yuston nami amang budan suk nami atay natuto na madok asa di may nalala di monok na dia mahatana dia natakas menusuk nami berbobo sidok buat kami perkusi mau lihat ma amak pada nami batara guru batara pada botan. Ya biamang raja. Takas do hupasahat tami tua do pamu songo pinggap panukunan asa manukun dauli manukun nadengkat di ulau tasadarion takas matutuhami marboa-boa ima di ulau di partuaun ni among ngamion.
Asa marhiti aka saringar ni hugung munan yan. Boy deng gatang yang isaluhut na kamata raja inata sori pada. Tuk soalani torok mami do. Dangalani sinadongon nami. Ala itong nama kalaso paso-paso siya nama tarebatado. Hujalo kami tarlubobi di pinopari damang nauk saur maton. Ala niya mapadde nami asa boy ulahonon nabi ulah saur maton. Di dongan itu kita saluhut na laumang ulahon. Ala niya mapadde nami takas mabuhan nami ulahon tasyakan huton. Lama buat Tuhan ni godang mahami siapa para ni daupung raja to Kamarun. Songodi mapadde nami. Gabi jala horas mulai ate madihamu bonasuk nami nungga sada tahimu dos nang rohamu bonasuk nami apaletikon ni nalaho mabut Tuhan ni godang. Jala takasison ulota ulon sormatua ima dinong jumolo merujung ngulu sada ama sia tonga-tonga ni keluarga muna. Kamu rajai raja manurung. Amang bonasuk nami. Gabi. Takasison di pasar tamu amang ima tinggan sakti pingan naho di dulan na imana marision puraspir asa donon nami matutu songan ada tua asa bir mena poki bol-bol mapat calongan pir manang to di muna hamu salu na pinaparida mang nausar maduan luju-luju manang pangomoan tak kasih son di pasar tamu amang ima napuran sirada huruk asa donon nami matutu songan ada tua asa napuran main tano-tano rangging berserang goman tungtu dia pe badanmu pada udah hamu salu na pinaparida mang nausar maduan ale to di muhop bersikong goman tak kasih son di pasar tamu amang maringgit sito suara asal mani matari song-song ini nado sorry berada asa donon namai matutu song ada nado tua asa pinatik kom pina hujur itu pini adian tu dia hamu salut na pinop parida mang nausar batuan bijur saya tu sima budak pada persauli amang pun asuk nami tasrong ima hata pinga sakti na buitar pasat kami partikenon aso pakai hami maju amang mangido mangelek kami asa pertangnya kami tomatan nomor 2 di bata marhite godang si pitulili mangido mangelek kami asa hok maju amu dingananmu unang pola si tortorommu wah pun asuk nami Gabi abang pada nami ulah kamu. Gabi jal horas masih tang-tang Kita hanya berdoa dalam hati lipat tangan ya, jangan menortor dulu. sonjal hamu berasi peritoti. Sa rampok rasok kita mangtul hali dah. Selalu gula macam mana? Mau lihat tema di hamu selalu na bonanya ston nami. Tadi na dua-dua nama dok saat ni solo binasa matu botean nunga sa ulot ni lama boto ni godang. Saya sama ulot tor
Satu karosan. Tauras sopa tulu hali pun sudah. Horas. 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 Berarti kina pinasatu mamang pinarumo ko ng mo seperti kami takining nami. Mau lihat ma pada nami. Gaya bical horas. Jadi takasma buaton nami godang nami sa bonan ihasihutun. Asa mga rade mahamu pada nami. Gaya bical horas. Jadi semua lima dihitate. Jadi mau lumangaliatan non buima sahali dak pola tuluhali ala torok dohita nok tuluhali man non yate. Semua lima alai molohira taber sikon buima no tuluhali. Semua lima no sikok mina mangaliat. Semua lima dihamu pada nami. Gaya bical horas. Emang gabi. Batara guru, batara padapotan. Batu tu pun sudah. Takas matong di parnakot ni matanya reo di sodoh kami namar hamarang kipo parandu punami. Raja toga maduk tarlumobi masyak kasuto bolon nami. Pinopari damang nau saurmatuo. Takasma buaton nami torterami alai alu-aluhum majo tua mata de bata si tolu sadai aido saluhu na si topahita na dihasiang anu. Aluludam. Mau lihat mapat denami alu-aluhum ma tua matara jainat tasawuri pada juara natorop na liat na lulu. Mau lihat mapat denami marmula dosa luhu na nasa nariga siang anon asa siajur mula tobak siajur mula-mula baik damang matong godang mula-mulai. Gaya bical horas. Mau lihat mapat denami nunga takas atong debek kamu godang mula-mula asa husob bahami amata debata pardega basai songoni amatara jainat tasori pada juara natoro baik ma godak sopa-sopai. Gaya bical horas. Mau lihat mapat denami perhitian niya katang yang di parsarum batuan niya mengamion asa mangalia saluhu na hami talumo pinoparida mang nausor batuan asang gia marhite tortor godang kami na mangaliat lihat gawe tong lihat horas saluhu na pinoparida mang nausor batuan baik damang ma godang lihat-lihati. Tidak. Kai hutom masyapuri kita namar hamaranggi. Isa bola pirang inata, isa bola pirang. Nyonya di sebelah kiri, nyonya di sebelah kiri. Hei, pada.
Ido, ser mana tua-tua? Ido. Sahalinai. Ido. Ido, sekali lagi. Ido. Toruso Padenami, Toruso Sahalinai, iya. Hei, Madam. Ido. Iya, Torus. Horas. Jadi mulia tema Padenami nungatung sikop jala denggak kami mangaliat di nama minta godak kami godang liat marhiti atong godak si liat gabe atong liat horas pinopari damang nausaur matwa. Ada orang so hupita kami godak kasahatani asanggia marhiti katangiang lumobi godak si bane atong saluhu na kami na marhamang lumobi pinopari damang.
Baidama ma godak si bane-bane. Saya bijal horas. Horas. Mau lihat ya mbak, yang berohatannya tong do beta mangodasi alai tabere pertikian ate. Jam 10 do pakata yota nabodari do hula-hulata do solakta. Jadi nga hera sikok beta nama nortoria te kabaku. Wah, udah ya. Mau lihat ya, kita nama marang baba betua nga hera be. Mau lihat ya mbak. Songorima ba pada nami. Saya bijal horas pura sudah. Asasa atong akapaso-paso siya na matarebata marhite akatangiang lumobi suara ni godang muna. Asayek na tiyo atong nitaho to panutuhatan. Bay dama matong godang si tiyo-tiyo los paduma to godang Saya kasakatan. bijal horas. Tahorason toluani. Horas! 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 Jadi mau lihat ya mak. Jadi ala kebetulan do nggak sarapan kamura sudah sarapan. Jadi ya sawala jo. Saya tapi begodong ma dihamula-hula nami do tulang kami. Upake kami satu kenai lumo biak kaberemon 10 menit sarapan jo tulang ate. Asa sarapan jo kaberemon mau lihat ya. Jadi baru nami malah petugas catering. Baju sarapan dia suhuton. Iya sarapan. Boru. Tolong dulu sarapan. Sarapan semua. Buat semua keluarga, reses 15 menit ya. 15 menit kita pergunakan untuk makan. Itu tolong.